kaisa যখন ফিল্ম লঞ্চ দङ কাইকা अब ट्रेलार ni bisingtwi promo khaiयै film no awai khaiयै borok no bahaike naithogano nei je khakari tonnani je omo promo ni bisingtwi engkai aro जों sometimes flop thaising question bai raising flop ba hit ni matter engkai industry buini haste ni baisi ni oroni je sulthai ni matter bu kakha abo khe kau thaisa bai no just ek dui line bai pairo no abo khaisi actually जों गोबांमा साल्स गांनुखा चिनि गोबांमा न'आफोरखौ फिल्म न'खराव जासुया फनो ख्लायलायो ओंखाय अडियन्सआव हामजागै फायो फियाबा आं खाखायमानि आरो जों जारा जों फिल्म मेकार्स दंनायरावनो किसा फल्स दंखना ता हमले जे अडियन्स राव बुसुक जरातै जोना हामजागै जे फाय फार्स्ट ओवराव हामखेनो लामसकमानि ओंखाय सेकेन्ड टाइम जों आबोले बेटार के फनो नांमानि ओंखाय आ जागावो बरक सानमा जों रिसकमै याफन अंखना अंसंगो ओंखाय आ जागावो आबोनो स्नामना थांखा ओंखाय एक्चुअली कम्युनिकेशन नि मेटार नांगौ ओंखाय जारा तांनाय बे तांनाय जे शेयर खायलेनानि जे निनि अर नुं तामो खायाबो सल्भ खायखा एबा अक्रा बरक नि जे काहाम नानाराव गोबांमा ओंखाय गोबांमा मेटार न नुखा जे चिनर फिल्म मेकार बा स्क्रिप्ट सिनेराव फिल्म मेकार न रमसिदि बरक तामो खाय स्पेशली साइजों न वन मैन आर्मी उना हायखा थाव साइजों वन मैन आर्मी abo Hollywood Bollywood ro ongui mano boro one man lengya wan sung saijung mano phiaba aro chuba churnai kabang ma dong abo sung nouya hachal man bagai kintu abo je chuba chujo to abo baksa ke tangla khang se abo samung no chung buskango himri mannai angkai arani oro obo kau bomo kau sakai kai ya chini linguistic development matter dong karon ta hole film kha abo kaisa history use thang jokhon kaisa thangkhai kai karon jemon tabo ei sanabo slide to on screen to slide hekeno no kisa VFX ni samung bo tongo aro engka tai abo bebak no plastic ni abo to expose daso khene asung alo abo ni making make behind the scene bu phonong nai engkai amo hai kheno jong ami anile jamila thangya jong ayang bai pura no jakse jong ayang baile no thangya but cinema no kaisa entertain khainan bagai jong aro kisa hom dodom kheno phonukha Sasuglia trailer Ongkhornai trailer nukha ke bosinai te lead actor to botongo ke bono support khaiye jesak mansa ang chai to khata o movie bono support khainani na kamini bare ja na kono sohor ni da movie ni title no Tiprasa so obviously ang bo Tiprasa ngi no omo ek no khaiya je to mo chini Kokborok movie ka ke to ang Tiprasa ni no kaisa ek khaiya ta para ni kaisa berende semi educated acha angke saya hentong mani si saya gari ko tong nai gari tungai no Kokborok ang puila ang khlaimani ata sarot bai omo bukha bai start ungka bukha tai mukhang khlaika and omo as a lead actor omo puila ani Tripura ni movie roklo and actually busuk future busuk khlaina bo saimia but ani bagai omo no special ungnai whole life because the topic and the mung the use like a Tiprasa omo as a normal kuno use khlaina ni word ya oboni value no chung tribe like a busuk je maintain khlaina value respect rinai o word no and chini whole team oboni uklogo je hard work khlaika o film no Lukurok ni buskango tunani bagai behind the scenes Ongkhor ke norok saiman nai and trailer by of course omo jefur Ongkhornai public ni bagai omo belai no different Kwtal kabangma oro nuk jagnai especially movie is a type standard and storytelling or the presentation sanai obono of course omo different level on nugnai then oro kuno mane problem unani omo kuno kus koroi omo completely Tiprasa je dofa ba public ba state any public ni bage omo completely full positive no man nai o movie no nai ke cherarong ni bage school student college no family everything
sono belekano hambai mai pharo tam mole jong tini chini Koktwma sal ni kaisa movies nam tongmani Toke movie ni mongkha Tiprasa abono jong daktino phiokna ni phasingo ya priselai tongo abon bisingtino jong tini o movie ni trailer no launch khaina thangi tongo through chini YouTube channel engkai tai bebak phaimajak phainai media house ni bisingtei engkai om film khaithani jong thanai January o chengmani engkai January simi chengai jong paimaka to balukha phiaba chini post production o kwbangma samung phanangman bagai jong obono Koktwma sal nangkha engkai tabuk jong obono phainai 3 December o release khainan thangi tongo engkai o film o once ago Tripura first time khna je asuk kwbang artist use mane acting khainai bangmani engkai so abo artist no maintain khainani jong belai khe schedule tiklenani tupkha sport thangi to baro jotono expert ba samung klaisano kha phiaba abono je schedule tiklenani thamthani jong belai kisa calculate khaino masole engkai so lamsogo jotono engkai kha khayo joto chini je Toke hamjak nai rok o film no nainan bagai kha kawano hnei engkai naibo nai phaidi abo kok sawe tini o press meet no chengi ri ai tangi hingke jeng jesuk oroni o jeng chini je asuk samung khaimani o chini 100% jeng rukha jesuk mansak jeng khaikya jeng khe to bukhabai no chajak khaw movie no but omo Lukurok bo chajak khangke omo joton sei Kwtal kok nai da hingke ang kha khayo Lukurok bo chajak nai society na develop khlaithani o a je Toke o bosur rok ma khlaikya na tebo khlaino musungmani abo hero tong na aro motamoti ma khlaikya khlainani muchungmani to paisugri manya abo to script to jesuk tongsak asuk sik ma khayo hingke oro script ang jesuk ma khaigya amo ang mane kwbang no khaimani klaikha jesuk ang muchungmani amtino ma khaigya tei in future tebo mo hai kaham concept ganang tebo movie rok sokpaiga ke ang khainani muchungnai chai tongnai tebo khainani bagi tabo khata o Toke no o mane success ngi tebo chini je industry no tebo develop khaina khaima to chini industry ni lo develop de ungno ungya but angkhe nayo chini society chini borok rok jotoni wansuk mani amos develop ungthu so borok ni thinking develop ungkhe je chini je na industry ngi bo chini society ngi bo joto develop ngai borok ni main ke mind si develop na na osaka emon bupe thinking ko nang daw tong ko je te develop na nang ko doubt to krai but develop ungna nango abo tamo develop ungna ni nang abo sayo ni yogo because kubang mam ti tongo chikon kotor kubang ma mani tongo je tak phano chin borong bisingo develop ungna nang abo sasukli ata leading part o khai tong James Wangchang maite engkai tai female biba engkai tai senior artist jene Manus tongo engkai tai supporting cast o jene Santo tong tai amo haina Santo ni loge tai supporting cast tong jene Kanto Deborma tai Bablu Deborma engkai tai amo hai kabang ma mong to ta bang mention khaibe maya film do khano saimane ba trailer no khano ke bo sinijak bu tongbai nai amo hai khano mana sana thang ka 40 above artist tongo motamuti sinijak nokjak artist direction jetu nang tongo tamono aim khai o boi khlaija ka obo nai Lukurok kam sikhamani o film to balai wansukman bising no rikha Tiprasa nei engka Tiprasa nei bui samtai wansukman omo kaisa dofani mungba omo kha kaisa actually o Tiprasa kaisa je hero James Wangchang meite bini abo hero ni character ni mongo se jong Tiprasa hi rio but just like Sunny Deol ni Indian movie ro mo hai ba Raja Hindustani Amir Khan ni mong Raja Hindustani mo hai amo hai khoroksa character ni mong se Tiprasa piclear mong choose khai ha jong ba just film ba entertainment na mo ba abo no wan chogoi jong o Tiprasa no hai ke dikha oro jong message na nai ma khai si overall khoroksa bufrugo borok
tuifang asai leader bufru tuifang asai je borok ni jingjal kepala seijago angka jingjal kepala seijakfru se borok asai na nango phiaba bo bini baithangni jingjal de eba tai bahai abo bo naiya angkai bo jokhon khoroksa bufrugo bo success de ongya bini bo kunu saimiya phiaba bo leader angka bo jingjal no pai thangnan bagai jingjal ongya angna tui abo amchaini borok kaisa amchaini meta no tui khaikha chung just amo to kuno realistic bai asu kolokoi phiaba chung abo just kaisa period mention khai film nai thornan bagai chini ara tradition na kabang ma add khaikha location ni simi cheng with dresses kabang ma chin Tiprasa especially chin Tiprasa ni 19 tribes to mani so language dialogue tai dress ro location ro amai ke chung use khaikha movie so finally bo ob je bo je bini abo hai kuno aim kroi je bo boros thang chogoi no amo hai leader angke bo amo hai leader jate o film nai boi kisamisa je amo hai seong na nango leader khai kai amo hai message no chong rina wanso je ten bo khaika sorot sini takuk sini director bonang assist khaika angke te or kisa character role khaika character ni kisa kono saimon character role saimon bat asuk tabuk khaika chogo tang tui janai tangsi character to tangti chana hapono saya angke jata karon aro tamni sengor trailer aro no khani ni bokhna kolo khai khaja bokro ri khaja o kuru dog khana the mention khlai na aro abo hanyo type ni borok actually ke boro khoroksa tapna boro warrior nable warrior ta bo agi sikar khai bo chau guy that means bo khanai rana ro oma herong bini asuk time ro green house ro ko je character man mani guy as a asuk khurchale asuk ko no but public no koi nai Phai nai fidi sini Tiprasa film no ka takaisa ni khadu jak bai ma ba chung public ba ki sung Toke film sanam jago karon chung nuk jago kobini do phang kai tha thangi naleu sung sini mani kok sawo sung sini mani kok no tu sung film khayo ke tangi na feya bini do phring ke tangi kabang ka thangi Lukurok nai lai abran khadu jak so abun bagai ang Lukurok ko rembo jungo sini amani kok sini do phani sinama naina nango hake se sung support maro karon jara khai tongnai tabuk sorot hindi ja kabanga producer ni kabanga director hindi jodi nai feng ke bor khathio sini bo sung jara actor tong bo sung khathio karon sung rok ne bagai cinema khayo so abun bagai ang Lukurok ko rembo please chino Tiprasa film no nai fidi please bele kuna hambai 3 तारिख डिसेम्बर सिमिदा एक दिन रिलीज नाय ताई अन्य दिन पे कुकै so tongnai 3 tarik release khaijangnai अनि कैसे रिक्वेस्ट ऑफ नोर चा साजमो सेमिया काम के हमचायो मा कम्युनिटी फॉलो all Tripura अब तो लाइव बां फर्स्ट टाइम नबा मूवी जे आनो साहर जाखा फादि नों बा हायो इंटरेस्ट दंबा फादि खायने लेना गानि जरा त्यां जे सुगो आनि जे तंगमानि बाय तेइन आं खरथांका प्लस जों तिनि जे फिल्म न खायथानि व किसे मिसा प्रॉब्लम फायका नोंना जाने रो किसे मिसा प्रॉब्लम गो बट जोंनि जे काट आर्ट almost जे शूटिंग खायनि जागा रो जे साम खायनि तंगै रा मोटामोटी जतन हैंडल खाय दंबा क्या के बिन बाङै जों फिल्म न मोटामोटी काहाम केनो ते सेट लां थागा जे जों बिनो एंटरटेन खायना बाङै नाय नेखे साइमानाय न रबा जों बो काहाम केन फनो नाय दंबा आरो बनो जों जेफ्रो हल रिलीज खायना आपनो खांकेन रबो साइमान थानाय जाय फिल्म बस जरा दे एंटरटेन दं borok पाइनो बोलते एमने तो सिने मोटामोटी पाइजों न अलरेडी बात जों ताव रिलीज नि टाइम डेट बरि रेखा 3 डिसेम्बर आप रिलीज नगे साइमन सिने त बस जरते नाय थाव जतन नाले दि जेहेतु producer nin thanion kabang saimon kuna klayo the location जैसे खासा लासुं nin खरस बांगनाय बियां ना हरजाक लायक एक्चुअली तिनि लोकेशन का तिनि ताबो नबजै अब दमजै पारा जे ताबो तिनि तामसका मोन्टां नै ताबो खुलो गरे जामान दङ yang साइडन तिनि लोकेशन दङ न गाडी घोडा रक थाना किसा प्रॉब्लम न बट कोनो प्रॉब्लम गया काहाम करन जागा नबा नायथाव एक मास मातो खाव सारिता 1 month मातो खासङ फिल्म खायनो बां पूरा मोर शूटिंग पाइजा शूटिंग कंप्लीट छे ऑलरेडी कंप्लीट छे एडिटिंग
post bo production motamoti paijak no te kicha tong khoban paihang ka jeng release khaisni ta December फातार हानि बायदि सजाना क्रेट फान बाजेट अबाव दा हाइएस्ट नि दं kana या साका जाव आं जे साइमा जरातै त बाजेट किसा हबनो गोबां नै वानसोगो जेहेतु तिनि Kokborok एक्चुअली हठात सा 15 लाख फिल्म खायनानि के फन आगु याखो जों वानसोगो जे तिनि अफ फिल्म मासक 15 लाख जरा थांनाय हने जों 6 7 रक बिसिंगनो पाइ थांगोननि वानसोगोनि बाट जे लोकेशन जों चुज खायका जे नाय थांनाय त तिन तिब्रा हानि जे हाबुं साबुं दंगन दंगन परे अजा जों मास कायसा तिनि बरो बायजों दं तेंखा के किसा मिसाबो जों एडिक शेडिं खा कोनो प्रॉब्लम करे बस तिनि जे जों खायमानि अब से नाय थांना नांनाय पास आमसोनो हेने बेजाल नता ओंखा आबागन ओंखाना आबागन आं जत लुकुरनो कइजाओ जों ओ फिल्म न जे डिफरेंट टेक्निक बाय जे फुनुंगा थांना तमानि जे Kwtal टेक्निक बाय फुनुंगा थांना तमानि अब बेले न नाय थांगन ओंखा खायो ओंखा किसा कइजाओ अबनो जोंना चुबावै ओ फिल्म न नायमान बिसिंतै जिनि अब जिनि टेक्निकल रक्ते बो स्ट्रंग नानि जिनि Toke हाफार Kokborok Toke हाफार स्ट्रंग नानि बुइनि हास्ते बाय सोलाय स्टरनानि रां बुसु फायनाय फायाबनो जों वानसुगिया तां हले जों आसुक साल चावैनो थाङै दं किसा मिसा माने जेंफ्रगो जों खरकसा खरकनो आगे दा कमल तो आं तो किसा मिसासे इनके मीडिया हाउस ले कुछ करें तब आसुक बांखा के फिल्म मेकर आसुक बांखा इनके फायनाय सालते वो बांना हिंखा कायो अमाखेना जों किसा मिसा याप्रि सेमा बायनो कुजुगो संनानि नै आं जतनो कयो इनके चिम फिल्म नाय फायबे जेबे हामबाय अजाबो गोदाल जाक इनका आसु सामु गथर थांगै गोदालिखा अ गोदाल मानि नो सोंब्लाय सों प्राउड खायो तिप्रानि खरसा बरक मिटा इनके एज ए बलिवुड सामु खायजाक बिन बो एक्सपीरियंस दंगो बिनि एक्सपीरियंस बो सोंय फाय शेयर खापेका बिनो एक्सपीरियंस ना मांखा मानै बय बाक्सा गोदाले जां सांमा तांखा अ ब्लां खातंग तो जाक ता इनके जा कायसा सोरमु मांखा हायजा इनके सों सिनो फिल्म नो सोंथ फिल्म सांबाय कायसा सोरमु हायका बा फिल्म माने सोरमु नो सायमुनो कायसा फिल्म मादम सों शॉर्ट लिटा जरे किसिम बिसिंगो सों बरनो साइरि मानो फोरङै मानो हायनो वासो सों फिल्म नो तै इनके सों ताबो जागवान गाना जे आसु जाक जतो एक्टर थिका डाइरेक्टर जेंगै तयांसिन परिसर बतंगो माने मरो बाय सामु मा तांगां बले खातंग तो जाक खा खायो आनो जे डाइरेक्टर बो आनो नुगै यानि फेसन नुगै बानो जे रुल जाफरका बो खा खायकेना बो रुल रखै बो मोसांगन हनै गां बो खा खायो आनि रुल नो आं क्लाइंट थांगै आनि जे एक नां ट्राई खायगे आं जेसो मानसा खा खायो डाइरेक्टर जाजा खाना हायका बो जे स्टोरी राइटर खानानै बरक जाजा खानानै खा खायो इनके खा खायो सों बोसांगो बायते सामरो ini profesional to khoroksa resabnani फोरोंनायसि केबा ताव खारो बिलिन दगमा तंनि थायो बबनि नि जतरि हमदक मनि आं तो हाम देबो कायसा सिनथायसि दे टेलार नु माने खरांदो फायसे बिया बिन स्टुडेन्ट से बुकने सब्जेक्ट ओ जगनि लीड खायनाय आरो थाङैना आं उ ताम सानाय बनो बुइनि उक्लगो तङैनाय आबो तङनखा आं मुजुया सेब बुमै ए आबो ताम हनाय के आबन बगै सो खायखा खायिं या आं कामबेक खायम बरो आं फायम बरो मोखां फिल्म खायका बबो दङ सिने लिड दबो खायदों जेम्स माइतै डाइरेक्शन शरत दङ आनि कामबेक गामफ्रो आं गोबां टके माने रानिं खायथांगा गाब्रां थांनानै आनि सेभ करिखा के रिसेन्टलि आं ताकायसा कक्सना मुसुङ पाब्लिक दङ आवि आं नुकुं खागा के बाक्सा नुगैनाय यूट्यूब रगो फिल्म नोसो खायो रक नैता तो इनका आं आबनो लुकुरनो सानामो सङो आं नुकुं खागा सो हामारिदि आसुं आं लुकुरनो कयना मुसुङो हामबाय बेलेबल खाम लुकुरनो आं कयना मुसुङो आनि कक जुदि कखा कतै नरक जुदि न तो का आनो नाकारदि कक जाय तो खानो नाकारदि दो अंके आं रिक्वेस्ट खारे मुसुङो December 3 तारिखो रिलीज होनाय Tiprasa मुभि आं लुकुरनो कयना मुसुङो प्लिज फेमिली तामने चराय खनाय हयते अफ फिल्म फाइना फिदि तामने गौर कायसा जों चिनि तामनाय बनो बुफांनि कायसा यारं थंक्राक नुजांनाय अफ फिल्म के व्यूअर्स अफ नर फाइना फिदि प्लिज डिसेम्बर दो बेलेबेल हामबाय रिलीज माने जागाखौ आबनो जों साया अब रिलीज अब काट खाय बो काहके साइमन नाय फिया आं जसे साइमन से आं सावना कारण अब थेजों साइपे क्या पब्लिक
sini jara जोङो नायनाय borok नाय ke chungkri do जों सामने bagile salamba public ni bagai sini fans ni bagai salamo borok nas naya ngangkai जों jara artist tongnai director tongnai jara produce khainai borok khathiu बाके खायना बा इनका असि रां थं सबाय जों जुदि खाय असि खाय दङ ओंखाय सिनो मनि रिमेन्स मा ओंखाय ओ जारा रां सबायनाय बरखनि नेक्स्ट खा खायनोबा कुनु कायसे कायसे फिल्म फ्लॉप जाखाय माने आबो मिनिं ताम खाबाय फ्लिप फ्लॉप जाखा माने तामाव निनि रां थं काया निनि तामन खरि 10 लाख सबाय क्या 10 लाख सबाय जों 2 लाख सबाय नों ताम लाम कासा लाभ लॉस नो नाइदा कायसे फिल्म फ्लॉप जाखाय नि इंडेक्स आबोनो फ्लॉप आनी जे ओपिनियन आबोनो फ्लॉप कारण नों 10 लाख सबाय क्या 20 लाख सबाय क्या आबोनो जों 1 लाख 2 लाख आव क्या नास नाय जे क्या फिल्म फ्लॉप बेदबा 25 o haparo norok nungui na mangkana ang position tong everything norok nukana nga abo ani oti pro tongine obangke imang abo imang haisiko karon imang saramna ngai ni talented tongo sin kabung ti pro ko ma talented tongo phadaroko thangine borok ni audition ba modeling ba everything thangka khaigen kai जाने खायो जेमन बलिउड निनि अपरे टलिउड दङ के निनि पान्जाबी इंडस्ट्री दङ भोजपुरी दङ फादाराव थाङै जुदि लाइफ नाव जुदि ति एक्टिंग नि ति खायगेन के बेलेके जानाय कारण सिनि त्रिपुराव आं इमा हाय नुजक्ताको अच्छा त्रिपुराव प्रोड्यूस सब्जेक्ट बेताम बम हाय हाजे कारण आपको मा केबे था एक्चुअली सासिं सिनि डाइरेक्टर साका जों कायसा फिल्म स्लामी दङ ओंखाय सिनि फिल्म स्लाम थांखो जों जागाव पजिटिभ नेगेटिभ मा फुनगो हायनि बागै अब हाय कौमा दङ बर काहामपन ब मजा ब खरस अभिनय खाय दङ एज ए एक्टर ब अभिनय रा हमजा गता न अभिनय खायो के मजागाव बिलेन थांगा मानो बकिसा काहामनि सराय तेहा जुदा खेम बुइनसे जुदा ब रां रकनो हामजाखौ नाय हायगाबा बिनि हायगाबा तना मुसुंगो बिनि पावरनो फुना मुसुंगो हायतेको हायनि बागन बो बिलेन हनजागाना हायति बाहाय मा तंखा जे जाओ त्रिपुरानि जो तनि हाईएस्ट एक्टर न तिनै फिल्म खायमा तंखा नाटक नि खापारे सिमि खामु तके जरा के लगियो नि जे आवतो ता मनस बनसिना नि आमु इंटरनेशनल हायकेन पुरा गुरि फेरे दासरा संहायबाय आयो खेगेना तो फन अफ खेबो बाहाय मा तंखा एमनेखे दाबो जों आं जे सुक जरान सिमि सिनि ककबरक फिल्मनि हापर फाय हापाय गया जिकुन मिकन तो फिल्म तो खाय गया इनके एज ए साबु सियां डाइरेक्टर दा सरत बिनि तो गोबां मा फिल्म अखरजाक हायफनो बबाय सामु तांनानि काहाम के सामु तांनानि सेब मायाता इनके सेब बबा हायमा यांताबो जरा जराबो गोबां मा सामु खुमु थां बागै जों जरारि मा लायन थांगो इनके अतिप्रसा फिल्मो आं काहाम के सेब माखा सामु तांनानि एज ए दा सरत बाय सामु तांनानि इनके ताकेसर आं ब्राइखे दं थबजाक बबा हायंगे दाबो सिनि आंगो आन गाना दा मनुस दङ ब गोजाम सिनि देब्रा हास्टेन सेमोन गोजाम सिनि अभिनय आसु एक्टर सामु खायतनाय तो आमारे ओ 70 हे इनके बनो बबाय जे साममा तांगै जों अजर फाय बले खातन जाक इनके ताकेसर हायसे सियां दङ जेम्स दङ बिबा दङ इनके जेम्स अब तो खरस त्रिपुरानि इनके ब सिनि इन्डियावनो सायमोन इनके ताकेसा आं रोजामु जगत तंमोन के हायसे रोजामु जगत तंमोन बाबा आं हायनो रमदे ताबो सिनि मडार्न रोजामु बाबा हाया तंया सिनि जे ट्रेडिशनल folk based रोजामु माने अ रोजामु रनो आं कमाय थाने किरु से बनां सोरंगै ऑब्जर्व खायतनि मानसि आसा सियान मुसुमानि इनके हायनो बागै सांजा सिनि folk जे ट्रेडिशनल रोजामु तंमोन बनां ऑब्जर्व खायतं ता जाते फ्यूचराव थांगै बक थां तंना तै पाम बागै से रोजामु बाय गदाल तंग इनके तागैसा हायसे एक्टिंग खाने ब्लाइ मुसुमानि इनके जों थाइसिङाव सालायका गोबां मानसिनि जोंजाल किसे मिसे फायो बाबा हाय जोंजाल किसेनि रां फैसा जों थाइसिङाव दा मनु सागा जे नरबो कुइसन खायका कायसा ऑडियंस फायां माने बर फायां माने
borok to monai bokisa agin jora kaisa lai thanga to jora kaisa tang tong sung rang puisa kri phano nogo phuk tangi no sung mai chai mon borok thangi thangmano tabun present jora ke sung tamo rang no nango yago rang kri ke borok thangi jana lama kri tangi jana jara kri kha haita thai kri kha inke borok tabu tom nai quality nayo inke as a borok ang sung je film khai thama bijing ti borok ni je response ma mani borok obon nayo film jigon phang photor phang thung borok quality nayo film inke sung quality bur phang ma naiba quality aforon phainai siyago jong servician ni equipment tonai kabang ma je hollywood bollywood ko je mani use khlai jago je camera use khlai jago kabang ma ani ko kaisi mane ni right ni ko right no an ko kaisi sung chini ma ni ko khai dong ma ni kok ni kok sung toke khai dong ঠিক ন quality ni nango hai pun sung chini do phani film sung nai na nango yes abo saimon inke ebono inke sung quality bur phaina ba sung naite support tong hangke sung turu kate se sini yago phan phangkai se phan makai sung quality o sung bahar nani inke sung phan si mai inke sung bai quality bahar mana a quality ba ke phainai I abota inke ebono sanmu sung future go wangso go sung kaham no tebo film no slambai na hnoi tabo songo jaga je sin director tongo sin story writer tongo borok te wangsu laijak buni wangsu mo abono future thang sing tipran bagai te kaham songo bai toke kaham kabangma sing story noti sing slamani chai tugui tongo wangsu gui tongo nor kha khai busaro te kaham film nugan hnoi to auro play tap awai tough actually cinema climbing I'm normally tough no samo because especially chini Tripura shooting khlaioi film khlaioi nung career sanamna ni obo to tough no and shooting especially shooting khlaiburu as an actor chung to je director ba je script writer screenplay je nug nai je script to je man nai obo chung to follow khlai nai no obo any sequence ungtung any kind of situation ungtung character je man nai obo khlainani no chini duty first so tough word to as an actor ungya obo no actually chajago obo no hobby nung to action ni bisingo hero joda alaida action ni hero ni sirija gota jeto abo yin nano sumori je oro bolong ro bakugoi thangani ba kot suma khlaikya tongo aro no mane kono alada nung ekdam ma khlaikya jita onno film ro ma khlaya tongo tongo film naika saima Tripura actually ang pura details to sai mangla tabo obo surprise ungnai but je Bollywood Hollywood rogo je use khlaio facilities rog obo Tripura kuri ifano chung je khlaio completely natural je mansak je mankha directly je khlai mankha obo naturally act khlaiga dangerous ungtung sin tongo ka ma dangerous ikhan orobo chung obo jotono khlaiga without facility okay last question sene jehetu nung kok borok kok to ase konsin sinda man sebiya tokon obro khlaikino kosto dan kha na tabo fluently kok bro sani chu Kokborok normally kok sake sai mano mane problem koroi but film of course omo presentation thangke je literature section omo to of course charai phangsimi saya hinke kisap up down ungo only by director belai help laiga chini dubbing studio bo MD production of belai chung samung mok laiga dubbing o means hard work laiga o pronunciation ni bage film